Pešuntše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlogo tša tšona ke tše. If you come from either a TVET college or a CET college, your pathways, particularly into self-employment and into the workplace. Go na le boipiletšo jwa gore sekhwama sa thuto ya mašeleng dithutong tša baithuti NSFAS se gate tema ya yona e bohlokwa le go rarolla dihlotlo tša ka gare. Ga be ka re phumula dikoloto ra thoma go fatshe ra utlwana le masepala ra bea flat rate mo fatshe ro patela bokae re tlo ipatela masepala. Badudi ba metsana e fapafapanego ka tshwane ba ipileditše go ba taolo ya toropo yeo go phumula dikoloto tša bona tša gale tšeo ba selego ba di romelwa mengwageng ya go feta. I'm encouraging everybody to come. Let's support Bafana. We'll Peter Mugaba Stadium 21 March. Go letetše phenyo fela papading ya go fetela go sebjana sa lefase sa FIFA ge Bafana le Lesotho di tla ba di ntšhana kgang ka lepatlanong la Peter Mugaba ka Labohlano. Bešung Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa rena wa polelo ya diatla Augustin Letlalo. Tša mathomo ke tša gore taolo ya maleba le tiišetšo ya go ya go ile ka sekwameng sa thekgo ya mašeleng go baithuti NSFAS ke tšeo di nyakegago kudu tshekegelong ya baithuti ba Afrika Borwa go netefatša gore NSFAS e gata tema ya yona e bohlokwa go baithuti. Dihlotlo tša ka gare di swanelwa ke go rarollwa, seo ke go ya le kahlogo phetiši ya sekhwama seo yeo a boditšego komiti ya palamente mererong ya thuto, saense le phetagatšo le hono. Ka go le lengwe bahlankedi go tšwa kgorong ya thuto ya godimo le tlhahlo ba boditše maloko a palamente gore ba nyaka go dira di-college gore di-college tša TVET le tša CET di goge šedi ya baithuti. Kgoro e tšweletše pele ga komiti go fana ka ga pegelo ya dipalopalo tša boingwadišo bja diyunibesithi le dikholetše ga ešita le disentara tša tlhahlo ya badudi. Se ka ge go dirišitšwe mašeleng a go feta ao a akantšwego diyunibesithing. Bahlankedi ba nyaka go tlhotlholetša baithuti ka bontši go tšeela tlhogong dikholetše le disentara tša tlhahlo ya badudi. Through advocacy, which we continue to do, but most importantly, it's going to be on the provision of quality qualifications and where we can show that if you come from either a TVET college or a CET college, your pathways, particularly into self-employment and into the workplace, the more we can demonstrate that, the more our colleges are going to be attractive. NSFAS yeo e lego sekema seo se nepilego go thuša baithuti ka mašeleng mo mengwageng yeo e sa tšwa go feta. Sekema se se bile sehloweng sa ditaba malebana le dihlotlo tšeo se lebanego natšo. There really is a need to bring governance and stability to the institution so that it can really fulfill its mandate. NSFAS, as far as I'm aware, is South Africa's largest public entity, and it really can't afford to fail as an institution because it has close to 1 million students who are dependent on it. Modula setulo wa boto ya NSFAS Karen Stender o re baithuti ba swanela ke go ithomela dikgwebo tša bona morago ga go phetha dithuto. O re ba tšea karolo ba hloka go ruta le go lemoša dialoga tša diyunibesithi le dikholetše go tšeela tlhogong tša kgwebo. Matla le mešomo ya botseta ya motseta yeo a nkgago tsela wa ka Afrika Borwa ka nageng ya USA Ibrahim Rasool di fihlile mafelelong ka mošupologo morago wa gore mmušo wa naga yeo goba ke re mmušo wa naga ya USA o laetše gore o ka sehlo sa mohlatha bjalo ka motseta wa Afrika Borwa. Rasool go letetše gore a tšwe ka nageng yeo ya USA pele ga la 21 kgweding ye. Seo ke go latela go rakwa ga gagwe ka Labohlano morago ga ditshwayotshwayo tša gagwe kopanong ya Mapungube Institute for Strategic Reflection tšeo go ya le ka naga yeo di ka mago segwera sa botseta bja naga yeo le Afrika Borwa. Ka lengwalong leo le rometšego Rasool le mohlatha bjalo ka motho yo e sego wa maleba go ka tšwetša pele merero ya botseta le bjalo ka kemedi ya Afrika Borwa ka nageng yeo go tloga ka la 17 kgweding ye. E lego seo se hlalosago gore maatla le mešomo ya gagwe ka ntlong ya botseta ya Afrika Borwa ka nageng ya USA ga e sa bona bjalo ka selo. Ka lengwalong leo Rasool le mohumagadi wa gagwe Rosieda Shabodiena ba filwe go fihla ka la 21 kgweding ye gore ba thote diporogwana tša bona gomme ba tšwe ka nageng ya USA.
Badudi ba metsana e fapafapanego ka tshwane ba ipileditše go ba taolo ya toropo yeo go phumula dikoloto tša bona tša gale tšeo ba salego ba di romelwa mengwageng ya go feta. Maloko a setšhaba a wa ipopile go ngatana e tee ba gwantetše ka Tshwane House ba nyaka gore mmasepala o rarolle mathata a go amana le kabo yeo e fokogago ya ditirelo le bosenyi bjo bo ikepetšego ka metsaneng yeo. Baagi ba tsogile ba bothologetse mo mebileng go utlwagatsa dillo tsa bona. Ba ngongoregela madi a kwa godimo a metsi le mabone mme ntswa ba latofatsa mmasepala ka go se latele tsela e tshwanetseng ya go lebelela gore ditirelo di dirisitswe jang. Maggie Mathi go tswa Atteridgeville a re o kolota mmasepala madi a ditirelo a fetang R200,000. Ke na motho a bereka o jaratene ke dutse tlolane fela ene ngwana wa ka mosetsane na bereka ke o tlhokofetse le yena. Baeteledipele ba mekgatlho ya baagi e farologaneng ba re ba lebaganwe ke dikgwetlho di le dintsi. Ga be ka re phumula dikoloto ra thoma go fatshe ra utlwana le masepala ra bea flat rate mo fatshe ro patela bokae re tlo ipatela masepala mara ba tlo patela se re se bonang se re berekela e seng fela re no patela masepala di-service district. Our members were evicted ka Monday and we were going to go to court ka Wednesday. So they are now left destitute. We are saying Tshwane as a land owner, they were supposed to have come to assist our members, Kadi Tente or anyhow, but they've been left by Nalibome in the rain. We are looking into affordability, number one, at what made the debt to reach that height. There are different scenarios. We've got child-headed families wherein the parents passed on. We've got deceased estate which were transferred to the children, but the debt was still live when they passed on. Then we can scrap those ones. And then in terms of the debt that people are not working anymore, we pursue the indigent policy. Go le jalo ba reboletse toropo malatsi a le 14 go ela tlhoko dingongorego tsa bone. Molemo wa one motho wa SABC News, Pretoria. Re sa buša re le amogela. Kgoro ya matlotlo ya Free State e beetše ka thoko diranta tše dibilione tše 45 ya ngwaga wa ditšhelete wa 2025 le 2026. Seripa se segolo sa tšhelete yeo e abetše kgoro ya thuto ka diranta tše dibilione tše 18. Kabo yeo ya latelwa ke ya kgoro ya maphelo yeo hweditšego diranta tše dibilione tše 14. Kgoro ya maphelo e abetše gape letsono leo e segola mehleng le sepedišanago le mabaka la diranta tše dibilione tše 3 senyane go lebiša kudu go tlhokomelo ya we are going to put an emphatic in relation to the head counts because they will also help us, because some of the people in the systems are people who are not really doing anything. That is why I also put in the issue of the skills audit, because it also helps us to start to reposition people and try to rationalize the institution. There are people in other departments that are needed, there are these ones that are not needed. So we need to look at, as when we rationalize, can't we make use of these ones to the departments where they are needed? Go letetše phenyo fela papading ya ka Labohlano magareng ga Bafana le Lesotho. Yona ke papadi yeo e fanago ka monyetla wa go raloka dipapadi tša sebjana sa lefase tša FIFA. Dinaga tše pedi tša borwa bja Afrika di tla nkgišetšana mahwafa ka lepatlanong le leswa la Peter Mokaba ka Limpopo. Komiti ya tikologo ya dithulaganyo e na le kholofelo ya gore ditekete tša papadi yeo di tla rekwa ka moka gomme lepatlelo la tlala wa go falala. Balatedi ba hlohleletšwa go tšwa ka makatanamane. Balatedi ba Bafana ba re batletse tsholofelo ya gore setlhopha sa naga sa kgwele ya dinao se tla fenya sa kwa Lesotho kwa lepatlelong la dipapadi kwa Peter Mokaba. Baruleganyi ba komiti selegae ya motshameko ba rotloeditse balatedi go ya go bona motshameko. Batshegetsi ba Bafana ba kwa Mankweng ba re ba tlile go reka ditekete go lebelela motshameko magareng ga dinaga tse pedi ka Labohlano. Bafana ba tla mo Polokwane Peter Mokaba Stadium. I'm encouraging everybody to come. Let's support Bafana. No Peter Mokaba Stadium 21 March, 6 o'clock kickoff. Oscar Wase tle wa tla tlhaela Bafana ba ready ba oka World Cup qualifiers. It's thabile kudu because ebile ke rata Bafana ke team e ke rata
jwang so and ya ora loka le Lesotho and I can win we win bafana ba le ba practice 4-0 ya 4-0 ba practice ka mata man e ke ba kwela cause ya bona betlono ba straight lose la bona go sa letse malatsi a le malwa pele ga motshameko wa go tsenela sejana sa lefatshe sa kgwele ya dinao magareng ga Bafana le Dikwena baruleganyi ba re go rekisitswe ditekete tse fetang dikete di le 10 le bone re eme gare ga lesome dikete tse 14 le 13 so re nagana gore re tlo feletša re kgona go tlatša stadium ka baka la gore morero mogolo wa rena ko gore re kgona go tlatša Peter Mokaba Stadium. Mokatisi Hugo Bruce le setlhopha ba setse ba gorogile toropong ya Polokwane. So I think they can always do something more against South Africa than against other teams. So again, it will be a tough game, and then we have the game outside against Benin. Baruleganyi ba komiti selegae ya motshameko ba tlile go etela mafelo a mangwe pele ga motshameko ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Gomme go tšwetša temana e pele re boledišana le molekgotlapetiši wa dipapadi bokgabo le setšo ka profenseng ya Limpopo ke Ntate Ediri Maseko. Paga Maseko re a lemogela ditabeng tša Sepedi go SABC2. Tla re le tamiši mogaši re tamiši le babogedi ka moka ka bopepetla. Re a leboga le na le baeng go tšwa nageng ya Lesotho ka Labohlano le ka re botša ka boitukišetšo bja lena bja ka Labohlano le gona se se ra goreng bjalo ka mmušo wa province ya Limpopo le kgoro ya dipapadi ka botlalo. E re ke thome ka go reta SAFA ge ba ile ba re go boetapele jwa rena jwa province bo bolela le bona kudu premier le executive mayor gore re le Limpopo re kgopela go hosta World Cup qualifier game ba re dumelela ke tabe botse ebileng gona fawe ene re kopane dikomiti ka moka di gona re di beile ga botse local organizing committee gona re activate ile ka moka ba Sanasu supporters union ba kitima mafelo ka moka kwa Limpopo mo ditoropong go tsamaya bua uetša batho gore ba kgone go tla le patlelo le la re taste ile maloba ke ge Sekhukhune se bapala le Stellenbosch patlelo le la le ga botsana gona jalo re a tseba gore papadi rena yo ba ga botse se re nyakang go se bolela se le nne re se ba bohlokwa ke go batho ba Limpopo gore ke monyetla wa mathomo ene o ka tšwela pele o e ba gona ge bathegi ba ka tla ka bontši kua stadium ke seo re se kgopelang se segologolo. Na go sora papadi tša mohuta o go bolela eng ka boikgantšho bja dipapadi le go ba lefelo leo le tlabe go lena le baeti provinceng ya Limpopo? Limpopo ke province e na leng talent kudu dipapading ka mokana ga tšona ene ke nyako bontšha gore ge papadi e di tla kua Limpopo batho ba rena ba ba dilang ka hospitality ba nang marobalo ba di hotele ba ile o tlatša mafelo a oe go ira gore go na le letseno le letsenang borakgwebo potlana ba rena ba ile nore ke ba dikobo magetleng bomme le basadi ba tlo kry-a batho ba bantši ba ne gore ba tlo nyaka dijo le tše dingwe jalo re bala ba di taxi le ba di bus kore Limpopo go tlo ba go hlafrokane go tlo ba go hlakahlakane go emaengwa mang le mang a bona gore o dira tšhelete jwa le setse le boletše ka mokgwa o papadi ye yang go godiša ikonomi ka go rialo gomme motho a ka no botšiša gore boitukišetšo ka mokgwa wa tšhireletšo a e ka ba ke bo matlafaditšego boitukišetšo ke bja mohuta mang mohlomongwe le ditsela tšeo di tlabego di ya go tswalelwa ka yona papadi ye kgolo ya ka Labohlano. E re ke bontše gore Limpopo ke province ya khutšo Limpopo ga rena crime e ntši le ga o ka lebela di-statistics tša rena ga rena perele ka tsela yewe ba sepodisa joint operation committee e kopane ba na le mananego go tlo go na le security ba tlo bang ba e beile mafelong a itšeng ba SAPS ba tlo ba le gona traffic e tlo ba ile gona go tlo no sepelwa ga botse ka kwa ebile go sena bothata ene re nyaka go ba kgontišetša gore tabeng ya bosenyi yona kwa Limpopo re sang ra ba le yona ka history ya rena ya dipapadi ene le gana jwale re kuša re dilo di o sepela ka mokgwa re beakantšeng ka go le boletše gore le tšwa go lekola lepatlelo leo a e ka ba ka netefaletša badudi gore lepatlelo leo le maemong a maleba go ka swara dipapadi tša boditšhabatšhaba kudu ka morago ga gore re ile ra bona diswantšho le dinepe gona fao dikgatišo tša divideo fao lepatlelo leo le be le se maemong a makaone. Ke nnete mogaši ke be ke tloga ke na le premier le executive mayor le Makhasi re bina kua ge re be go senyega lepatlelo leo mara e re ke
tše ditebogo ke di ise kwa masepaleng wa rena ba kgonne go le lokiša re ile ra ba ra kwana re le mmušo gore pele papadi ya ka la bohlano e fihla a re testeng ka game ya Sekhukhune United ga mmogo le Stellenbosch and Maloba di bapetse Sontaga mola re jwantse re lekotse o ka se bone sehlwa se emelela dilo di sepela ga botse ke shebeshebe a re boleleng ka thekišo ya ditekete a ka ba le setse le rekišitše ditekete tše kae le gona ke masolo afe ao le gore le a dirile go netefatša gore a goga šedi ya balatedi ba kgole ya maoto go ya go tlatša lepatlelo leo la go falala ka nnete e re ke bontše gore re file di radio station tša rena ditekete gore ba kgone go kwala-kwatša batho ba kgone go tla stadium re boletše gape le Sanasu e phatlaletše kwa ditoropong e sore di-flyers e fa batho mo dimolong tša rena ka moka gore batho ba kgone go tseba gore go na le dipapadi re boletše gape le di-chairperson tša ditlapa tša rena tše di leng ko PSL re na le ditlapa tše tharo kwa PSL re ba kgopetša re kgopela transport tlišetšeng batho ba tle kua batho ba tlo reka ditekete ga jalo briefing e ke beng ke na le yona ke gore close to 13 point something thousand e le re šetše e rekišitšwe and stadium tsela start ke 42 so go thoma gona jalo go fihla kua ke nana gore tla e tswalela re na le gape le mothegi yo mogolo wa kgole ya maoto sehlopheng sa Bafana Sata Make lena le ka reng ka papadi e kgolo ya ka la bohlano le tukišeditše jwang Bagamaki ke a leboa Krishati age ke tla thoma ka go dumedisa MEC wa rona sports e le Comrade Maseko o boletše o tlala seatla re a leboa Limpopo le a welwa Sebatakgomo rena ba Sanasu National Supporters wa Union re communicate le comrade ra no re nyaka go kenya le tso re bone gore re supportera bae gape di supportera di tseba ke rena nna as a president ya di supporters and then le secretary ya ka Mama Joy ka fela le committee ya re rometse masole ka kwa nna ke le hona le nna ko Limpopo ke fedile beke ke ntse ke dia di activation ko di ranking nna re tswa go Siu and then re tswa ko Mkopane re tswa le Bokgomo re tswa ka fela Tibane ananwe ke bola lwena so ne ba le kopaledi ka usane ba tse ba le Masingita ko re yo so ka fitela mo le ba re gopela re ba fo di reka ticket Sunday ba le kenya go fa message go MEC ka di 21 I ra past 5 agreement ka go stadium na le mabone ro tima mabone the whole Limpopo abasati bakasiyibona they must come to stadium because the generator thing una le on agreement ro kana house to house re be sure batho ba tla go di ticket 40 rand bana under 12 70 rand but nna ke a tshepa gore Limpopo ka spale game Bloemfontein Cape Town and re ka spale ko Makhadzi at stadium ka boripana di no Africa Borwa Lesotho Lesotho ke makhelwane 3-1 enough aba ka tshwarang if they behave themselves 3-1 aba sa tshwarang re biruta ba thusa re le mo le go tla petition Tate Maseko molaetša wa lena wa mafelelo kwa go reng go ya go badudi ba Africa Borwa le badudi ba province ya Limpopo ka botlalo molaetša wa ka wa mafelelo gore a re šomišeng monyetla o go tlatša pita mo Kaba Stadium re kgopela bathegi ba kgole maoto ka bopepetla naga ka bophara Limpopo a re tleng kwa re rekeng ditekete sa nako a re fihleng kwa ka 5 o'clock e bile gore go tletse re dutse fatle kgehle gore ge papadi thoma go skoa ba le tsela tša go tshofana ba kry-a go ba le stampede ka nnete re lebogile nako ya lena mo le go tla petiši wa kgoro ya dipapadi bogabo le setšo provinceng ya Limpopo Ntate Jerry Maseko re lebogile nako ya lena le molatedi wa kgole ya maoto sehlopheng sa Afrika Borwa Ntate Sata Make re lebogile nako ya lena le ba bantle begešo di felela mo go polang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go dikgokaganyo fa o le ka kgetha go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa iring ya seswai mo go SABC 2 le go SABC le gae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso wešo Pula Ragwatha
mogedi wa SABC Madimesha go tša boso bošomele kgono re bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di ka di le gabotse ka bogareng bjana gabelo go fihla ka lebopong la rena la ka KwaZulu-Natal di laetša di šišitše ka dikarolong tša ka provinceng ya ka Gauteng wena le go ka Freistata magešo ge re otlela ka dikarolong tše e tla ba tše di botse a re otleleng gabotse la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di se ka di le gabotse ka leboa bohlabela di laetša di šišitše ka Mpumalanga wena le go ka dikarolong tše tša ka leboa la KwaZulu-Natal magešo ge re otlela gabotse ka dikarolong tšeo ba tirelo tša boso magaši ba sa re laetša gabotse gore a re tlhokomelela re ka ba le phišo e ntšhi ka dikarolong tša ka Kapa Bodikela go fitlhabela ka Springbok gona ka Kapa Leboa ka gona re se tlhotlheletše melelo ya tlhaga ka dikarolong tšeo ge re ya gona ka dikarolong tša ka Gauteng le Mpumalanga ba tirelo tša boso ba re a wa re tlhokomelela re ka ba le pula e ntšhi ka dikarolong tšeo pula tša maatla re di bona gabotse ka dikarolong tšele tša ka Leboa la ka KwaZulu-Natal magaši gore otlela ka dikarolong tše a re otleleng gabotse ge re ya gore kgate temperature a re thoma gabotse ka province ya ka Gauteng le tla sa gabotse ka dikarolong tše go laetša go fodile ka bo Johannesburg masompedipedi go fitlhabela ka Pretoria masompedi 4 go laetša go fodile re boletše ka gore a boamare wa tla pharapara ka go kgetha dibaka gabotsena fela le kgonagalo tše di botse tša dipula re ya gona ka Limpopo province re tla bona gabotse ka dikarolong tšeo le tla sa gabotse ka dikarolong tše o le ka Polokwane masompedipedi go laetša go fodile e fela la fiša gabotsena fela ka dikarolong tša ka Lephalale rata e le masompedi-šupa ka dikarolong tšeo le Bothaba Zimbi wena le go ka dikarolong tša ka Mpumalanga re boletše gabotsena fela gore mare wa tla pharapara ka go kgetha dibaka go laetša go tšidifetše ka bo Carolina wena le go ka bo Emelo la ka moswane a raparang gabotse go laetša mare wa tla pharapara ka go kgetha dibaka kgonagalo tše di botse tša dipula Ladyburg mašiši masompedipedi ge re ya ka KwaZulu-Natal re boletše ka gore pula tša di tla ba gona tša na gabotse ka dikarolong tše e fela re bona phišo gabotsena fela ka dikarolong tša ka Durban masompedi seswai go fitlhabela ka dikarolong tša ka bo Port Shepstone le yona le go ka toropokgolong ya ka Durban go le ka Kapa Bohlabela re bona gabotsena fela le tla sa gabotse go mo Afrika Borwa phišo e ntšhi ka dikarolong tša ka Boqonqe East London ka Makhanda re bona gabotse kgrata le 33 phišo e ntšhi ge re ya ka Kapa Bodikela re bona phišo e ntšhi le tlantšhana go moleteng ka bo Glen William ka bo Vredendal kgrata di obelela 40 ka moka laetša le tla fiša magašo a rapereng gabotse le ka moswane ge re ya gona ka Kapa Leboa le tla sa gabotse ka dikarolong tšeo gore laetša go fiša ka bo Upington wena le go ka Kimberley ka Kuruman re bona gabotsenyana fela ka dikarolong tšeo le tla fiša gabotsenyana fela kgrata e le 27 re ya gona ka province ya ka Freistata le a fiša go mo Afrika Borwa o le ka bo Bothaville masompedi-senyane le a fiša go tsena bjale ka bo Sasolburg go laetša go fodile e fela ka Welkom le Bloemfontein le tla fiša le ka moswane kgrata ke masompedi-seswai laetša le tla fiša gabotsenyana fela ge re di kgaretela gabotsenyana fela ka moswane le a fiša ka dikarolong tša ka bo Rustenburg fela ka bo Lichtenburg go laetša go ruthetše kgrata le masompedi-5 wena le ka Ottosdal Mahikeng le a fiša kgrata ke masompedi-6 magešo go tšwa gona ke re mošate